Moet nie môre vergeet om môre se Republikein te lees, want dan kan jy meer lees oor Elsie Carrices, 'n 42-jarige moeder van 2 wat blind is, wat in 'n plastiekhuis bly. Haar huis is uit plastiek gemaak en haar deur is net uit 'n karton uitgemaak. Dit is baie onveilig vir haar, want sy bly in die informele sektor. Ek kon dit sê, daar is water nie, daar is krag nie en daar is geen ordentlike toilette waar sy kan gaan wanneer die natuur vir haar roep nie. Waar sy moet gaan sit is daar veel water, strenggatwater wat onhygiënies is. So lees meer in môre se Republikein. Die mense by Ouas Primêre Skool was hierdie week bietjie onder vuur gewees na gerugte dat die skoolhoof mevrou Toini Nyoma die taal van Khoekhoegowab wil wegvat by die skool. Aktivis Sean Garrisep sê hy glo dit is omdat sy teen die Damara mense is. Ons het bietjie gaan ondersoek instel om meer uit te vind oor wat aangaan. Ons was by die Ministerie van Onderwys gewees waar hulle dit baie duidelik aan ons gemaak het dat hulle nie 'n idee gehad het dat hierdie besig is om te gebeur nie. Sean het beweer dat hulle 'n ondersoek ingestel het sonder dat daar ooit 'n klag gelê is. Die Edda Bon wat die executive director is by die Ministerie van Onderwys het gesê dat sy sosiale media post was genoeg gewees vir hulle om 'n ondersoek te moet instel. Dit is hoekom hulle dit begin het. Hy het toe verder op 10 April 'n formele klag gaan indien en Sondag wat verby is het hulle 'n City Council meeting gehad waar hulle gesels het en gesê het dat as mevrou Nyoma teen Vrydag nog nie by die skool verwyder is nie, gaan hulle alles in hulle mag doen om die skool toe te maak. Republikein volg 100% die storie en ons sal vir julle meer bring soos die storie ontwikkel. Ons is vandag in die Hoërhof skuldig bevind aan 'n 2012 griefmoord op 'n welbekende ondersoeker van veediefstal. Rita Kakelo verskaf vir ons beeldmateriaal. Hoërhofregter Alfred Sibuleka het vandag 'n langverwagte skuldigbevinding teen 4 mans gelewer in verband met 'n wredemoord op Wilfred Kazirua in 2012. Kazirua was 'n gerespekteerde veediefstalondersoeker en het vermis geraak terwyl hy gesteelde beeste in die Kalahari kiesafdeling probeer opspoor het. AirConnect se projekbestuurder Leonard Chipota gesels ook meer oor roetes wat bekendgestel is tussen Windhoek, Luanda, Lubango en Benguela. Kyk net. Ladies and gentlemen, our engagement here today is not merely about Fly Angora service to our capital. It is indeed a celebration of partnership, progress, and the shared vision of deeper connectivity between our two countries. Notably, Fly Angora's new routes represent a vital link that enhances the movement of people, trade, and ideas. For Namibia, it opens doors to expanded tourism, investment, and market access, while reinforcing our deep cultural and economic ties with Angola. At AirConnect Namibia, we are committed to advancing a service development in support of national economic objectives. Our mandate is to create and support an enabling environment where airlines such as Fly Angora can succeed and prosper. President Netumbo Nandi-Ndaitwah het ook oor die afgelope naweek 'n aanleg ingewy vir groen yster. Kom ons gaan kyk. Sorry. Yeah. Okay, let's go.
minister van Geslagsgelykheid, Armoede Uitwissing en Maatskaplike Welsyn, Emma Kantema, het ook oor die afgelope naweek besoek afgelê aan verskeie sentrums vir vroeë kinderontwikkeling. Kom ons gaan kyk bietjie meer. Raise myself to acquaint myself with what is happening on the ground, and with ECD forming part of a very important component when it comes to ensuring child welfare. We are here today to just assess what the progress look like, what is happening on the ground, because as you can see in the background, this is one of the community early childhood development centers that the ministry has constructed in our quest to ensure that we provide a Namibian child that opportunity, firstly, to have a good foundation skills. As we know, ECD places where we ensure that we stimulate the children in terms of the brain functioning. The children get that foundation that is required, and to prepare them also for the starting of a school in terms of the grade 1. So for us as a ministry, these are very important activities, and we continuously assess and we keep on ensuring that we are delivering on our mandate. Now, particularly the place where we are today is testament to see that what government can do together with our partners, because this institution or the school was constructed with the assistance of the European Union